Kiaro gia Kericho Green ni Igongona ria gukindira Muthikabu Alfred Rotich ta murugamiriri wa diocese ya Kericho ritafanitio. Magana madu hamwe na atongoria ni megwikinyiti igongona-ini riri riria ritafanitio thutha wa Muthikabu Alfred Rotich kwamurwo ni baba mutheru arugamirire diocese no muthia-ini wa mwaka muthiru. Thabari ya Muthikabu Alfred Rotich ya gutungata kanitha-ini yambiririe mwaka-ini wa 1983 kuria kunurirwo ta mufia wa diocese ya Nakuru ni uria wari Muthikabu wa diocese ya Nakuru hindi iyo Ndingi Monanziki, na thutha ucio ni akinyukitie makinya matiganite ari atongoria wa kanitha ta gutuo Muthikabu wa etikia kanitha wa gatoreki a ruhonge rwa mbiraru gutungata uria arutire kuma mwaka-ini wa 1997 nginya mwaka-ini wa 2016. Amwe ya atongoria aria magwikinyite igongona-ini riri ni matugirite atongoria kanitha makiuga ni makoretwo mari muhari-ini wa mbere ari kuhunjia ndumiriri ya urumwe na thayu guku bururi-ini. Tuliamua ya kwamba hatutaki tena katika Kenya yetu hii siasa ya chuki, siasa ya ugomvi, siasa ya kugawanya wananchi ama siasa ya ukabila. Kwa hivyo mzidi na kutuombea ili safari hiyo ya kuunganisha Wakenya ifaulu. Sisi wote tunahitaji maombi kwa taifa letu, and I want to assure the church that we have confidence in you. Muthikabu Alfred Rotich niwe wa gatatu kurugamirira diocese ya Kericho na kuihuri ithenya riria riratigitwo thiri thutha uria urarugamirire diocese ya Muthikabu Emmanuel Okombo kuhuruka wira riria akinyirie miaka 75. wa Jerometa Inoro TV.